Biasa nung katuong, madati din sanan. Miagali di misokot-sokot tamo dat piramutan diti no nga pengguro no nakalaso na tinggi nila ko amu po. Alansan dat aswaw channel ada my site to kasuang nila sambungan dat iso. Numandi guna ilat isa nga kailan mumang undorang ilat internet ilat pinaputan ko dendong ilanong gisapnod hinggo. Yelo nakantolod ay amu asarod o guno miagalidit tumalup. O diadit iti katumbayaan iti iman datiti nga tumalup iti kan tatid aguno. Okay. Ato kapakatilang busom kanaw misisa ta kapod isong samayan. Pinarahingan isong kanyang sorga kung sikaw datatong iti mantad dot pira-pira tadaw ay hay nakapagyampay natatong nabay no. Kano day hay datimpu dot ay kapag iramot kago maya dot PC sanity alansan dot alumi sa piramutan gisom dot apupusan at kapag yampayan hay tatong nabay no. Pinasambayang hay isong rantuhan Yesus. Amen. Home max ay min stack po hoy. Mamanta ko pala sinding gatil lah. Sumokat tamod. Pengkurahot ay paswaw channel harapat min sakot Okay, pengkuro nakalaso na ditinggin dat ay ko page DM ikalansan na nakalaso na tingin disal natil. Okay, manto ka na po umbalay pati lambus alansan dot masulaso iyo tinggi nila tino anda mutut-putut. Okay, tatong pa ba nang orahyan ako dot mangigit to iso o nambarasan dot ni ba di ko pitibay no apat na ayat na osonong nagibondo latan ni badat nagindo olihuan. It aswang ngay nagitid tutok datit aniba kapihot panambarasan. Ay mukot sakot po update nakamaju na kan tadi hot YouTube baharo hot emoji love. Topot kad harolo. Kopisa nangan tatuong kung dati din sanan. Wah, ang buli na kan tadi
haro lob kasyom aiso di hitidoy. Apa kanten update ti hoy. Oke. Oke, sonong tetuang marati insanan. Puji Tuhan mantadot pantamangan di sio gisambot tetuang iti kanu kakagud kapagi siso isuanggot kapagiampayan de panembarasan boros kitab mayad dusun ministry. May dati wakabay isuanggot kitab Matius buku 6 ayat kaiso gisom nan ayat ke-4. Iti kan terdoh ta sanang piramutan iti hoy rumah sam di tenu boh. Iti kan tata alumisot piramutan ti soro ko. Deh. Odo yung dorong mati kapio hoy. YouTube. Oh, boleh di YouTube nga. Kopi yo kita girat. Montekiloho di page Dusun Ministry hom isay mila sumuang ga YouTube hom. Umbal ko sumuang edit lanus dadi pira mutanda YouTube nga ay muayan kapi hot kalungisan da turos lah. Okay. Isuang nga Matius buku 6 ayat kaiso gisam muka 4. Tulu na padhilo nga hal memberi sedekah. Iti na pod tulud pinamungaran dati ay siaran langsung nga derma. Nunog ya pisuayan nilo derma sedekah. Haro tu pisuayan nil nam tatap nam misuay let pangingija boh dat dermaham sedekah. Aku di koson datam nunuhilat derma teko sedekah dat berasa dusun mandot titahak kanga pemberian dan titahak gitu. Nu di derma da dusun sedekah. Di kombal lemine dilo olah datu. Antakan po di nga pinanimpunan dat sumambayang kat hilod kinabatangan. Antakan dot irini kasalimpunan dat secara rasmi dot haro kabaktian da pinaharo. Kinabatangan ng lombus no di had dilod lahadatu. Minay kakap dit anak buah dahila. Kukuro madi kapiat kamuyan dat bandar lahadatu ka. Tilang museh di karuhang rirmi ka takamunda lahadatu. Ato kom karikot mo ti. Guluh na pod no kita hom nohit harit padagang-dagang.
Jadi ongay na di hay waya dahirin. Tu ay momalindad manda akanon. Tu dong atuang ngundad iswang magindalan panda di mulim dong atuang ngundad. Man panda panonsong ko dugal. Tuk kori ko tahiri nga gumudi tanganak po did. Kamay yung manlet tiyalo kadit. Agya nakaratid ay nakombal. Makiano tu dila kuy ko makiano tusin. Minangol limo ti kapiyad. Ay bah pemulihan ti akuy kang amadai tusin naman. Pengkuro onuan kamu. Harodi ginahon ti onuan kamu iya ti nakante komo yan dat tangulun ni ditok onuan mo ti sangulun di nga gumu mo ti gumumu ka. Ay so na di nanuan tu man pemulia ditakanan nga madai tusin naman irin di moda sidid haro kamanda ting gumu-gumu na di minanahak nga mimbulay day so ang ginawad iya di si panahak nga moda si gumumu kagaya ko kakana la sandakan kapamuli-muli kasuang hirikarita siguro gadahara kagut tanak katanduan dud minihapak kihirid saraminam kapo pa kita kurupok ngan nga di kurupok miampay ngingis sa omisam kangutil kumano pa nga mada nga pingiri kao pahed hiriswanggot ay karita tangay na hita na katandu kinikanday mo tiga diri na ngay paswangan di kurupok kasyan mimbulay na git ipamusaran at kasyani oy ka dam iya di mo nagya ba memang kasyani tangay ni lapap nga kuy pisang kumain ko na pa kuy pisang nga ay sa salipar ay sa talumpak ay sa kasut ay kasyan niya dilo kakago ginawa tumiki di karitad may uhot inapay hiri sampapi nga panahak na saringgit nga ay siya na anua ikurupok nga kadid di ginawam ay milamila pa di kamayan nila to haro hiipawayaan no makiano ka nga mga tinumayngod di hiriday kako di minumolho po kabo saramin nununod padagangan no kako kurupok no kurupok sukulat kurupok sukulat pirat sangkuragatang kako saringgit 2 kasyo minaid managakid di kapuri manandat ay asansala o pinsalan patunoy saringgit mo ano ay kurupok sira no pod ano katumboy no hit patakan no di ano ni kurupok miagal binalin no bari nga hirinon do dat inapanday o pinsalan kod hiri nga atagak nondo pia agumuy katahak no nga inapay kapuri mananod ay opi 2 ginawo opi salan ko di kantakan nga tumagak jadi pengkukurad ay managak kid di kapuri manan opi salan ko hom patumboyon nagyahit ay kakukuaan no diri sekir no magal ko ay kasya ni dadilo manu na patumboy iri nga atingkod nanda dia tumingkod no matila YouTube dalam masa 25 saat ka ay ilo nasakit tilo sumuang ko nakagugid kaput na tino
O kono ko miagal ko ti tahak ko kausinan.